Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bia mono kigimo mwanchu murigeria gwe television ya Ndizi TV maro bengia karoche girigide kange mirongeta tunakianda igoro chisese tuchobo tukobo lero rariri twakwana kare tuirenire enainda somoro video Ekeumbu emargoba ya bono eri turakwana berata twalia tolengete kigima asa mangana siasa na boigo na tukora soka iskake twarariria mangana yelichiko emargoba ya bono elio muna na gote bya kigima ni gonde na wakili Brian Ondima oyo ni gari advocate of the High Court in Kenya ekigima bono ne tole magoroba ya lero nere ero igotete kurigeria engana ya beire ase emeno yaito na baralia na boigo ya beire ase mitandao weta obwata kanalia gendrete ime county ya Nyamira boni gani kwa nomero belio nkwa igwa samangana mayeito na twakobekira galia nkwa igwa nga merobelini gera rochi seye chibe kire kigima litukule jumaine sirimbinko bugere bakore mna bamanyete elibo murusie omugabana ase ABC bono nakitete okwanera tumanye inkiye kogera omugabana rusiwe ase ABC na ende nchira kichiko bwatigwa nere nkiara akore mno omugabana elio kwerwanerera goika ikirenga ande yake murubiri yotene ni gosekera harusiwe nga yakogenda gucia na ninki kibonete gukora bono tinde tinkole singagici nyinge tiga ndole ekigima ogenda so mutandao na inkemnande iga na so mutandao ngoso akigima boniga oso Ndizi TV news digital elio ekaragwa soiro origere likuru ensensemeyo na ye nabo ogoshia elinke yo gochia somosani oyomo osomosani onde elio kigima ndo chigali petronila obegire link wi kigima na inche tiganye na negochia sabande elio toligere meanwhile tigatora aligani homogeni itoe mukorogo yabona goirebia byamana biro wakili byamana tebang ambiande na ikwa rule seliro lya Gusii na rero lya Gusii county ko Nyamira County yes ese constituency kuna West Mugirango kagari ne township ward ya onia township ward ya ne township ward ya township aso mheshimiwa Duke Masira kurwa Duke Masira na romanyana naona samanga naita mayon ko igwanere no ari ngasi gati oli baga te bana ngumurus baro mugabana na baigo litu kuya jumanne na baigo okay briefly to tebingo aye ningo ayokine to gotira nhainde na kyobokorali bwa ngai bolega cha samareta na wata bangurko Ondima Brian jana bon boire and then kakinera Nyamira County okay abwezi na wata Nyamira Township yes kijiji kiri kuna nyaigwa okay kurwa brende ni mbwate advantage ngara soma ngaikaba ke university ngakora esheriye kurwa ni proceed ngakora baka ngaba trend ko bomo advocate of the Court of Kenya yes even okay na veta admitted to the bar everyone kwa gori bakari go represent abantu yes kotini na andons yese babwate legal issues na veta admitted in 2018 okay kurwa una hara korire chilo fam chinde tocha gukwaniraga ngaikangara una naisanire bono gochaka gwetenerera ayube komonyene na chete ngachake company yane ekurukuna Ondima mama advocate yes bono no ngo practice ense gegayo ri Gusii eto kunyeruka na Southwest branch LSK Southwest branch Law Society of Kenya Southwest branch gochaga gasto kweruka South Nyanza wana sto kweruka South Nyanza region yonsi county cho Homa Bay Migori Nyamira Kisii ono nimbate lo famia nimbate chi obisi bere araigoga nimbate obisi anere men gega bosongo twin towers na bokonyara fourth floor and nimbate branch in Nyamira town gari okay opposite public works ali abuno kore mtobia no ngakore mtobia ne mbia sana gumera no le report ite kwa
job mangi no masani ona sana no masani ona giriga wono mangana itigaiga mbio mona sugocha magika yukwe manyikani gochia sumo rigiriria bono chigiri chiga gichirito kuigora rinde turigiririe ngana ya itu yatoreta ari tukuri rero na wego nkaito kwaigure asama tukaitira atari make county area ya Nyamira usi account simply ya Nyamira babwate nyangi ikibacha kirino kwalika ngora gocha yo kurigirira na andi akembaisa negitino mugabana bwe county eri musikia musinyaribo iko ba rene kirenga gyo kumurusi basangirira chisignacha na bo iko ba bekire amangana ali bagote bana taikira nituya ayubata geto kurusho mugabana ase abise ngate ko kaboni ko bwateriri ngane eyo na inde waikirega higa kurwa samangana magia batebire na bwati gisei nabona gubero beretie eko na kiabuna litukuri Jumanne kero bago chaka mangana yugo se bagendretie ngomurusi bale bono teto chakirega ninki keragere omugabana na tabo omugabana bwe county ya Nyamira mugabana onde bwensi arusuwa service yes ono konyara ko chibure swali rubija bobe yes mbia to chakera ko temna na ki ngo omugabana kwanza tuchakira ngo omugabana no monto orio wakirwe kura okay na chivotas barbar registered na IBC abange be county okay umugabana no aroko babono omusiyo we county une county ya Nyamira bono umugabana ito Amos Nyaribo kimomi Nyaribo yes no umugabana ito esengenjo abete akirete chikura na abantu abange yes bari ba kete chikura abunto igwana ne bakabo ento igwana bono akere kwabere umugabana want ki or accountable want ki bari or accountable gochiesi bari iyo ngo chananyeruka njere mara kabiri abantu bari bawakirete chikura bari batawakirete ene side yemo abantu bakabere abantu abana bara exercise duty yo renda kuru abantu bakuruguna members of county assembly okay abuna bantu babere baria ori are accountable gochiesi bari na kiki to konyara mune county assembly chechi na chiko kara check and balance siga chiyo so mugabana yes na wego I think na to understand it bakaga na ningo mugabana bono umugabana umuntu uri elected na banta abange kuran de uno musiyo we county good bia muno twaikira bono twamanyire umugabana ningo wakiri chukura osoira habisi ya ikire neki twata kumanyana ninki kia gosekira agere tuikerenga bono twarosire naye muno mugabana yo tokoregi tubwatukane naye umugabana karabe sero biseria igakogwa emyaka 5 yes yo koregasi ekero umuntu uria are accountable for aigure buna tari satisfied ko umugabana emyaka 5 manifest area ya ruete buna taranyisanikia yes na abwate a right yokomo impeach impeachment process origereri constitution ito under article 181 okay nere ruete grounds yokorusio mugabana ground echire statu lakini echire in broad yeah gross violation of a constitution richiko or kana monto gose gago chobisi gatindete troche gross violation e richiko gose ekero abantu baramini bari batete ko mu impeach amena no saliriri chiko yense goseri international yes for example meteri chiko international na against humanity achaga guita abantu yes na batara igwa koti ategera bakakorwe na we yera background yokomurusyo murawa igentangara kikeno na abuse of office ngocha kurige tore ground mete bonega ndobana to kwana gore ground kegaranchire parliament njire bonega county assembly lakini nkotema tore okwana gasini ni goetere igoro ekera koramna ago ramo bisiae for example no mugabana tote to koru example ento kia very determined na is Her Excellency
Orio governor Meru Kawira Mwangaza amweta kromonte abantu be family yae ebirogo troche gross nepotism elio kwa abantu bale close naye oba ebirogo gosoba imirimo asokore egasi troche kuno korama obisi yago ground ende ya mwerio nerina governor takonyara koragasi ave incapacitated oburwaire oburwaire gose obonko troche mono gosabe ne barimo abantu mete maraba go chaba barimo gose for example god forbid the governor any accident asera kama iso amagoko bono troche takonyara koragasi eria abantu bamo bono troche ground chechere in broad bono constitution yone somat konit 1 subsection 2 neta vetamne parliament era sheria bone koro kine ke process ya impeachment ekore na ndibone ko specific is ground age na ke kitwa twachete 2012 parliament ya enacted sheria kore kuna county government act bone ne regulate ne process ya impeachment yokurushu mu governor asikirogo ekero mangana yasire biya mono kigima bono ya ikirenga gosibne babunge ba MCA be county area ya Nyamira go ikeraboni ga batware birengererio barigere irina ntoroche na binte bimbira kolekana biya go ikeraboni ga inkyu mugabana bone gukora ekero ya ikirenga ba MCA ba amuire mbatete kumurusyo ono mete una national assembly una national government what separation of powers na unto what executive what legislation even the national assembly na senate na judiciary as a county government organization ne what separation of powers mo governor tawati any powers and don't see ese sheria ko control bunge county bunge county ono ya muire ya tebire nango morusibale omo governor gama to isaransa ategererwe osategerere kina jegne ground sicho tawati option and yon spawning no gotegerera ose anyakolobi underground anyakolobi alternative lumete constitution itanda 159 ngotebere na abantu bateme alternative dispute resolutions ateme mediation alternative wechire mediation arbitration ibone yo njire ikoigwa omo korende mweshimiwa Duke Masirara gotebana ba motomeire gosobotomeire muraibu ense yani muraibu kama kia ODM ache kuba kwanera inero mediation yakurigia na igu nande nate no mugavano county yete ya Bosongo His Excellency Simba Arati nere ngoto mwale rinda achikunya kopa kuna igabata itegerera so that's the only option one mugavano esibone gabwate lakini tare kana na ki ngotemare ko influence ko manipulate the separation of powers na time na ki na legislation ebwate ebwana time na government the county executive time to interfere na kasi yebunge nonya mbiya mono bono tochichega ya ikirabwo mugabana na onyaga kolobi ala nyota ikolobi aganye bono litukeri ekero muswado kuriko gose bagoso process yo kumurusha bondo katuchakire aba MCA na kibago chaka gwikira boniga nkibone to gutwara eliyo gwikira ntogorukane threshold yo kumurusha bono a constitution ngo section 33 county government act inaragote nere very clear ko temna na ki omo MCA oyomo nero ko move emotion eyu yakoru 21st ako move emotion kavwate a third of support ye county assembly a third of support of members of county assembly na a county ya Nyamira bwa 34 wasibone ga baro 33 ekegara stini piso mosani one oria korunya maya usimo nasirete wono bali 33 one a third of that one you had 13 members ko batatu boka na bako support emotionally kurwabu igekwirwa parliament bon national ekwerende county assembly ekere county assembly ekoba tabled
amashtaka ari asomwa eko eri kurukuna ne debate bon ojo kwenye somo no ulio mwanzilishi emuva na ande na wate esapo seconda good ekere ya kwanirwe amakana ari ya kwanirwe gari county assembly abantu bari ngwanda chi members bari bonspi ngwanda bari go vote nyorobere nakwera sabuna naki una abantu bari tubwakirete e governor e county nde yonsi yes na otuwe sai rate yetu ntuweka directly kose kurua abantu chi MCA chiri ono e debate ye omne MCA yani a township Duke Honorable Duke Masira munago kwana gari na ya gukwana through ninjago kwanira kurunje n'abantu bande bari twa elected kuri township yes a debate chi issue chonspi bago kora go debate ngokora bari voting akara bago vote 2/3 eyurabe 26 yeah members 33 yeye 2/3 sire 25 no bagwancherana n'amashtaka aria governor bono stands impeached no tariko stands impeached emotion yiwe gwetego omo yaite kurubona se county assembly omo speaker we county assembly igakorika a notice goche national assembly goche na senate akorikera omo speaker we senate oyore boniga ratebe King Amazon King yes amurikere oyo rwe county ya Nyamira okero alikeri uko akorika notice como notify omo nogeri we bunge ye senate oyo Amazon King una bayitire emotion okomo impeach ona tikatara aligereria what if emotion ye tera amite threshold ya 26 twarure ase ya somiruna 1/3 ya somirwaria abantu bakibachire wakachikura CMC chatevero na CMC ane atonship yatevera lakini tekatura avero his excellency nyaribo tara mwambono mbona chagete onyo wale bona tariki 26 hiyo motion hiyo kwa dismissed at that time igori uka yarera kare ya very dismissed them na yarire omuveli ne bwata 3 months and na bara nyerete 90 elia kabire magega yoko anda konyerigereria na comment bwansuge to sukuru usie comment na bakonyereta na bakonya for a period of 3 months totarabu abo ekere eko prepared go se cross wa kuruse yate go so for the first time elinde yacha koba gwetu kuna ababanyo rechise ikomeneza to chukonye chaka to what the timeline sieko enda gatika igatetebena wikira stage ye bakeye ebando kana matukogete wikira abakeye ebando kana matukete timeline se bwatamna metana bora prepare motion ino no kurbone goche kwenye miaka ya endrene lakini riwa tebulire kwenende meten kwenende process ya registry ya county assembly para rane mite threshold no kwata chisikine cha chisa ine chiri cha third na ni verified na ne chiyo mene barabo batebete kurwa bwa ya very table na rio kwate na ri county bonus SPK wate strict timelines yokorangeria aba MCA bali banye debate within 7 days kurukira yabe kuaroro bona iga yabe table on Tuesday wiki ono speaker wate 7 days bako bara wakati weekend wate 7 days ku ensure ya very tabled ya very debated a Tuesday yego tability kwenye manne kwenye beko ba table elinde kwanerwe bona bago kwana naba MCA aba nainde bago kwana from chise mo chonsi balivya barochena arusiwe na bali bataro chini ko sena tarusiwe ekera wono standing orders chidina bachiko teba mbawate time vara extend ona bakora debate iterera na vara extend for a further 7 days igobane minute once what table me kwerende emotion hiyo maximum assembly what 14 days erwe verdict to ya etigalete ase kartu akorre koru ase bunge county ko se kartu ko enda ase bunge senate wana ntarenda bunge senate bado ntarenda bunge senate kurubone ine process ngote abayere county assembly ekere yere 14 days icho umo speaker
Nyamira a notify bono tata no Nyamira notify una speaker National Assembly Senate una emotion ya rurega speaker oliga wate 7 days yoko convene a Senate. Okay. Whatever motion ya rure kuru county gete goteba igana iga na kigo gocha kwanyora linde na aba bari recess bakorangiruirie kuru kwa special sitting good bacha kwanyetegerera ekere yare ture a mover oyibono le majority leader of the Senate nero ko move a motion eyo ekera nye moviri na liba waka chikura wateba ekwenda to the plenary plenary minute bono koroshe keombe ose plenary bonsi ama senator bonsi people akotegerere ga kiombe ose mwenda special committee committee no koroshe abantu ose 10 ndomegi one ne speaker go appoint abantu 10 abantu abu echore aba senator I think bana toka maximum of 14 members babate bakecha ne vice chair okay after bono igo twaikire wese senate inki senate yenere ne kwa the timelines ye kuminyokera na mangana haya na indinga ibago chakira kuru wana chishu zecho na chiko discussed on the first day yibna kota akorangiri senate either on a special sitting or say an ordinary sitting na chishu bago strictly timelines inchiro to which emotion you ever talk about tabled. Okay. Metabano report ever talk about tabled. Ono na boy ne wate strict timelines. Okay. 21 days. 21 days babuate konye kwane na the Senate the plenary determine was a special committee. A special committee was 21 days. 21 days. Okay. Kurugo kwenye fomu committee was a plenary baka chingaki ekwaera kabisa na kuruali jijibu yani evanata report you evanata kwa tabled for debate meta wana any report kwanda ngokwaera sande wono what contains that report. Okay. But before the end abu report evanata kwa tabled within 21 days. Okay. Wono once issues chavere discussed wono governor na wate rights for fair hearing. Rights for fair hearing. Aiga bono no aria gocha korangirigwa. Erebwe ko monyene gusatumeke abawakili. Wakili. Na kwenda konyarekana tebanga. Bono akere ekwere ya very discussed at the Senate on the first sitting governor governor issued na summons. To understand na Senate enga tokonyeruka kwa judicial enga na high court ne wata judicial ni high court ekegara ekoba no muntu uri katikati watekere CD ne decision ile bakuru ile binding. Okay. One ba ku issue summons so governor want ne motion ya very table diga yoko impeach do kurushia bisi you have wamo ama sakaralions p aliare trune sema yoba swali ama swali alions p over served naro otebigu you have strict timelines yoko rike response yago and you know what right yoko at the hearing. Okay. Akara chirigo na bata wakili baigwa ama stakalia basoma within a chinka kitiribairende bamanya ko ene kianga bakire kwa kubale chinga kiri bakali abo ase Senate ba present case kyabo naki nagiye kwa kana kene ndi byara kwa kanire igego chakaiga kegara abin ngo fuatlia na ringa sana impeachment motion is na momete chia vere bone chia vere chi motion is ta ivere chia vere successful chia sonko na waititu na chia vere successful yes naro ya wambora olibagoroka bagota babugate chingoro irenga 70 80 9 cheke mo 9 lives aga eraga chinyingete taitiri tagwedi na governor ya Moyale Ali somebody oli bireretaria na ya recently ya bishop Mukawira Mwangaza yes bono oli bona SN tumete na watevenga court egotegera side chons
ekere yachakire gutegerera ekorategerera orio swererete. Okay. Uri gwata mashtaka. Orio goswera of course ne county assembly. Mwete bona teri omuntu uri move aweka. One county assembly ekere ba teri motion bagatabana twins pitu ancheranire to impeach Omugavana. Engavana to elect omugavana bari to amwakirete na to amwakirete no omugavana itari. Bono county assembly ko na impeachment yekere ba mu impeach rikuru asese bunge ye county. Bono county assembly nere ko bentangani nere ko swera. Okay. None aba wakili bali bako ba appointed ne county assembly ko bakana. Okay. County assembly kira to baigo leadership yomo speaker. Yeah. Nere bono go kora mirobili yu. Bali ye aba igeri to baruka. Aba igeri na lawyers. Bagende ko wakilishaga. Okay. Aba sene aba MC aba bagende ro in person. Bagende kuruane regento ba chageti. Aba MC egento bara bana witness. Okay. Mete bono chido documentary on spine wate documentary evidence masakarari bako tegemea na boko swa no ne affidavit no mu MCA. For example, on an abuse of the office or te no mu MCA nchina roche uze umugavana ga go slap staff roche ine na run example bona boko swa affidavit na boko enda gari okoba mne witness. Okay. Lakini bono mono abantu bakuchiko kwane gesonge kenge gaiga naba igereri naba bakuchiko genda kuchimoto. Okay. Bono turatigira kerto ikirase koti gaiga. Inkina indike bonete kokolekana before SMA ya soereru bono. SMA ya soereru bono na barabe nganto bakokoreka ba soereru ba bere summon sejing kwa ubare enkaki bakorike response yabo ekorukune defense bono. Okay. Bakwegerera bono watana bagereri ba wakili bakoruka bono bakwegerera bago kane binte byono nongo kana bari gose na barancherane mete na barancherane bantu baro sirene de bate bena na berigo bago kana bakoruka se defense yabo baru na barabu evidence yabo. Okay. Bari ke no barabu list ya witness chirwa chugutumia. Okay. Okay, bono ya ikirega abo negendrete kuchimotu bono turaika tuligererie matters gose bintu biri kwaneire timenyeti gose ne befea to kwanere ase bintu biri na ligereire babera accused gose county ya Nyamira disobedience nero nepotism na ndoje aligire naboigo gotabwatia lichiko gose ni mangana ichitenda bintu nebigo kero como chikurigereria according net imagine kwa somire bintu barigete ninsomete emotionally emotionally removed ne a member of assembly of SCC ori ko mangere ya nero nyisu kumete motion kwarigererie ebintu babigetaria gusimbi bwate gitukuruka threshold obuli tomboro hororo kwikira bonekero kurigereria against ebintu bitwate bagaiganga ebintu by'umugabana biragera rusi gwororo ekero okubibeka iga ntogote balende to totality nga lakini ngai where do we stand ndeta ko machakano kotebese sherie kendengere kuna subjudice. Okay. Tobone to kwa nere bintu biri anda ligo lakini nende na to kwa nere gore kyegero nende constitutional netete freedom of expression to chuti njira gete. Yes na arigere ground chiria chitarinke baru the ground chitarinke bate to kurusiri umugavana moya boto turakwanira disobedience of court orders yunegere muntarusugu asikirogo. Court contempt is a ngware ground iri ntangana twatana na ki gross violation of the constitution and the laws. Yes. Nere ground ntangana nere bategemete. Yes. Lakini na metemba reiterate reasons chiri in brief. Yeah. Eba ko tebne governor na ne rwete ochoda sinjiro cha rwete. Choko abantu gate ari gete gas. Ari gete. Bono na governor kange kaombererio ke kabatigo bisi. Lakini ekine kyo ningimete byabobe. Tinde tukanda merit ntendo korona ne defense governor ande gose. Lakini mete ewanete na if
ne governor nyene go disobey orders tera kana me to muntu kulika county ndo me teteri the door doesn't teteri mu governor omanyeno kunete kulika abantu erega ntakora akonyora recommendations mbara ko recommend lakini most of the employees bako employed na public service board under whose goodwill bakulikwa goodwill yo mugavana Gusii under whose orders bakulikwa tro china na botora tebe na tai prerogative ayo kulika lakini goodwill nero mete mugavana mete tutatore kana ki amakoso yo mugavana korete directly nero korete onyare bana abanda be ba obumene mbachete kote kote kata na abanda oteri bya barikire urigerere kine ki omondo swarere umutangani county public service board mugavana agachite muno second respondent esengenje sheria kote bana ki mugavana era pat ko recommend county service board yakora interview ekere akori amakomo go ahead buna ti minister cha national assembly cha national government na chikoba appointed ngire mo president era gako Rusia marieta and national assembly arigererwa bakonyora uri batagete bamutumira marieta abera tatu opikyo yamo bono amakosa na koti ateta abantu bari kiribia amakosa gavana amakosa matangani na public service board bono ikobone iyo korokinga ama challenge nero se ama swali ya una chiode ichu echi aveta direct uche se gavana kabisa gavana nero ko babuteka sikusene public service board biamono tugatura tutranda kuchime biamono mwanchu murigereria na gutumira igentu gete link yabo na enda bogonyirigereria o emosani ondo amo baberega biamono mwanchu murigereria tokendere tukogosori gaiga kubwatikana ni njireria omugavana bende kurusigwa ACABC akero bari batagete ba decide ko murusia igobono biamono kigima tokendere bari barikire gaiga SMS ganda soma iberesato Risha bikirina na Ndizi TV miguna ose onyoni muralia atabajon mukwanie omwakili oyo atosemie biamono kigima oyo no onyoni gose miguna na bakuru kwa nainde biamono sana Ndizi TV mogeni ososi Victor watching from Nyanchwa biamono kigima sogotulire kuru Nyanchwa nalega nero kuru kwanga nere agoteba kibati na Wakili 2/3 is 22 hesabu nere twasira rolio yo to asire sabu to iyo iri bia mara kigima azogo terikera timaiti na kitoko moroka nyasimi biore nyasimi bia mono sabu ya to tugomeria bia mara kigima narega ganero goteba sa Henry Ayora from Bogita usiku mwema na kwani bantu baberega tabu bia mono kigima asogo tulikira gocha gaiga alone Ndizi TV I'm Ronald Nyangwono from Baker's Daylight Sansora say hi to our guest Wakili Brian na wapata clear kazi nzuri sana bia mono kigima Ronald Nyangwono ni maitabu ngura itanda abu kigima kwandigereria njerere ngia bia mono kigima Ronald Nyangwono asogo tutakira shinga gishingi ya kuru ansemo ya Daylight Baker Sansora bia mono kigima emarogo bengia machumuriria endana ekulika na ende nkominyo kande gaharia ose Facebook njira nere to alego oligereria bia mono kigima tigango nda aligereria iga Facebook na aronyo ndo to mirekende ose kera ndete kolodiga tigatora turagenda singane ende kero tugende tukulodi bono Wakili twarure gabwa se disobedience of court orders ande akena bujita ikero mugabana directory ande akena bujuko moikera depending kiro monto na ki bago jukwana na ende na ki involvement ya yere na ki evidence babwate mete ko na wata na senate nga court ko cha kuligeria evidence ilia na barore na limited threshold a threshold ilia wana to impeach governor a threshold ilia sete tu ekere kinakerigia chete kia Wamboro mete pakese ne tigete his excellency Martin Wambora kinakeri kia chete all the way to the Supreme Court Supreme Court ya tete na kinakyo ko impeach governor Supreme Court mete na ria gerete baka Wambora ka survive ekina go impeach governor tebena to cover room among us go to tangible tebena to cover na
ogo chase governor no na mete obwata amagana gete abana to ba egento okuru evidence na wanyata yote na evidence ere bana to ko bana kina ya kimno na beyond reasonable doubt lakini ne mwana to tuare ground gete ese sheria to ko ka su generis okay ke latine ko temna ese mind yo monto ori ko decide wose no korete gento na wana to ko at least 50% kuchigoro convinced na kwa korete gento iki okay te na ruma monga sigo kwegwe se kenyoru wata no mugaba noyo na ro korete gento na ro korete parete yo goika yani oro certified kabisa none senate mo senatoria mo senata tata go sino yo migori ekara kwenda gwake kureria abe satisfied obo mene governor ye na korete gento gento ko for example una kina kiriki abere determined kiabo Mike Sonko go kiabo waititu na ro some kero report area waititu ya recover table parliament evidence ya ruetu kabisa una waititu na yatetenda mukai okay ne etenda konyo you want nepotism over there is order nepotism evidence kiro montaro chemna waititu na yatetenda mukai company ye varuseti certificate of incorporation director so ya mukai na habana bae you want beyond reasonable doubt you ya vete beyond reasonable doubt lakini neta mate waititu na ta tebe defensive na mete konyo atende trava approved kontra rubesa lakini mete intention ya nedeli no como ya gweta of course in the mind of a senator ori kwanda ko vote na rocha na kiwaititu aro na temeto kora nepotism okay agaisani kana no ruse tigororo mona isani ke to mo akira ni kora ne okay tugende semonere to kwa na irregular recruitment of staff iska negative de brivi kwa neire asensemelia igera kitote banga ande yake abeta be involved directly taibo etokinga service board they're involved procurement of bridges procurement bridge go say ogo tambuka mne bintu bigwenda ko ba procured neve gento kiragero mugabana arusigwe asiabisi mete ko tema na batindi part of a legal team ya county assembly mete mbia banaro down chi issues echi te na bate to ko paint to governor no monto tamete ko karagasi okay egasi ya procurement origereri the finance management act very specific ngoko kore kasi okay governor ereganta agocho osign na accounting yoka okay ara accounting egasi ya procurement ne wate department ya county assembly county government executive ono unless one babwate evidence county governor ngo influence yene okay egasiria procurement truth lakini baada ne county government ne procurement regularly batari go directly whatever go point out ingendoki whatever gendoki na ki influence it mete egasi ya procurement ne bwate egasi ne bwate department yae egasi ya omo governor no ko pasi okay mbia banyari ko narrow down issues echi boma konyora concrete evidence yokuruso mo governor na ko threshold ni gore rake kubwa ebine bya kawida bya sibu okay yogo ikebe gento kichieto ne procurement yo na arora ground sirwa tabana na influence ti abantu bata company chiri tara qualify na ki go prove na government influence the company get ke wa unless babwate maybe tatabe documentary evidence yora nyoro go sene team akwane ta ko influence ke kasi procurement ne bwate kasi ne bwate procedure ibona to ko bwate ekubwate kona kibi bande kogoro government kora kamne oversee but tari ko kora kasi ere specific again the banar ward we abantu beto ba county assembly omonto bona to motanga ni ko impeach take process ya nero
no musisi wa finance okay no musisi wa health okay ekagara issue ya procurement igere department ya health yeah na bar ko baba tangani bakora aba impeached gusakuru wa ofisi ne any other way bakuruseli kuru mete na county assembly we impeach bako mu county executive yes abuna bar ko baba tangani bakora aba impeached batare kiro mugaba na kiagara the accounting officer okay ya ikire gesi ya ikire ndokwana nepotism akeiga to what extent tai konda na re ko abantu bane akire nembare gosino kulika na kinero era determine na alikira abantu abangi bakurwete osine kenyarukiane osina abantu abairi bane na roche that issue yeah but na re aringa the main ground ko impeach His Excellency the Governor of Meru Kawira Mwangaza bata tena gari gete musacho egasi mushwati mamu abo kabaleni abo na egasi ebinte bionzi yume tene sene tene wate condition en Congo determine kegara ekerende relative mo governor igomenti na nimba qualified timonetko ko okay ndabora ndoro qualified lakini ndonyo ngabako kumo kabara golime abono ishidere bono abuno ngote balance ere enkongusane sesenet ko determine umuntu yo na watete due process na qualified ne tete through public board the public service board na correct interview abanta abande ba correct na interview ba bwate merit kumobwa Troch, era kaniko se umugavana na influence tu montora nyoro mo qualified kumubwa. Yo oronza kaegwa. No understand it? That's what now the Senate will sit down and agree tonight. Okay. So in general, whatever to go into details, in general, ende ngane achire go chiro gabo. I don't know how. Ground narrow tikanda report so. Is all right. Ground narrow che. That one wanyara go prove na bo mo governor ito unfortunately have impeached it narrow zata na flagging of empty containers ejugo tebu yali kurose sema ya mariogo eliego tebu kuna mariogo na engineer mariogo ya tebu kandrama mariogo na ali mikumbike ngeyo onye kere boygo ona kere boy garopi mo governor oibon gross misconduct ekegara togo cha savantu bali bako kirete chikura urangiria abantu obangaine public runana ki na mariongo etikochia kenenge yemi that's gross misconduct mo governor former governor Nairobi His Excellency Mike Sonko it is on now that impeached the ground ya moruseti pi ne behavior ya beta arrested in Malindi ngwaro chebna temeto kurwani mna teto kurwani abaskari abasene tebe boletina ono montore governor okore mtebnevi e ground yo ona bantu ba MCA banyare ko prove o meno no mu governor na tenete akatenia abantu akabatena na itiria mariogo na kinenge ime okuno mu that's gross misconduct mo governor ine ground engi yabo banyare ko nye proof ko asa senate na court mo governor na boko nyorana ochire lakini bona sem de vions bitwa ko anire go ikirabo niga nige korokina nkimubwate ko boko and how big ikere na ende na ki muranyale go proof ase bali bande bare mali abaseneta ba mini eto kelimo gukwana ndikero kana even on paper that's part of proof bona abuno ere igo kolengana na doro tina senate yani ebunge county ya Nyamira bona senge jolo ndwate abono kaba onye gigo ikera abu na go kumuru bare ni bwate getire kana ne gigo chiko proof you see now the burden of proof lies on the county assembly and of course the motion mover a burden of proof nere no emuraire nero bonato go proof to the senate nana ki o mene o mo governor ayo o mitri e threshold yo go impeached kurwa kera prove rigo e makobe part bona yo mo governor ko poke holes on evidence okay national to kiragaria to atebana ikine kialetru ali ba isaransi senators ba debate ba kwanire and to timeline ba go kwanira na kurubaka lichibu
In case the chieti according muna aba MCA batagete what happens ya tegereirwe na ende baligere barode na bite bi saidi birarusho mwabana what happened no origereria constitution igagotemna almost speaker igakorikira back to the speaker we county assembly assembly kama tabi impeachment area failure okay governor and rokorekas meanwhile no ne process yons pia ndrete governor na bako and rokorekas ya na ndrete good governor wono na bako relieved and rokorekas ya okay what the almost speaker ara maskokora he has 3 months na bama ara maskora taking equerende emotion ende okay almost speaker konyereta onyaretirwe no mu MCA tali na nero tai must speaker koreta but bona ne about 3 months process ego chakana ndebia afresh twaikire sene twatumeire lakini ke kamna wa MCA ntuli certified na kinegeli inkelibia na butokara tori group torosi enough evidence anduma igore na bia na nding na bakia verete go na follow tape kineke kia excellency Bishop Mwangaza na bakia vete go ngia chete the first time igatuomera ande bagakirani ande igatuomera twice the Senate ekere SNT ya very satisfied no ne report na bako likamne we not satisfied ne report ne evidence accusation echi we therefore proceed to dismiss impeachment okay but you know what 3 months you could recollect enough evidence o makwirana okay good yaikirago twakorire mugabana twatebire na ngibwa the threshold nini wairende gaiga mugabana yarankike ko mabera andre nemere murioka mugabana wone gomete ibane korukana korukuna ne ibintu byarwo kwa street ese sheria tukonyeruka hiase okay korukuna hiase wono mugabana yarakwenderegas lakini gentonda advice mugabana ekera kwa na abantu na 2/3 y'abantu bari bachorire una bamuvire motion bataboruo bisi igono gwata makosa okay ne batara ba proven igemineti y'abantu 2/3 bari ba county rio represent mune constitution akoteba through their representative they are not very satisfied ne gaserio gokora yes wono ne ekobuhove one governor era ne meka echonke ataka kuligiringa yembre ataka kumutuera enga yembre ataka kumutuera aroveri bintu bia na inde egentara correct nene no kurangeri abantu bonse ku executive na bari ba be assembly ateme ko baretamo ko bakwanira linde ira nie obomo ne for example ya governor Orenge Machakos Mutua Alfred Mutua Daktari Alfred Mutua iga beta elected ne chama kurku chap iga di Machakos is strong on the wiper yaringe yes abantu ngo tabaringo na ngari kwa CMC wa besa back o tipu gana kiki atara ko impeached yes lakini umugavana musani onaro ngo mu MCA yes o gari Machakos gara konte umugavana uri gamete kurenda MCA na kiki kwa korora for the 10 years abeto umugavana report area regoche county how counties cha perform he was always in top 5 yes ekegara begeta chika CMC chiri ammo achi begeta ammo bone bar ko nyaro korega se budget iri ako propose banye tirioka na endera hali kiama ike bwata banta bake one no montori ngo mobe onange bar ko impichirio kegera majority wiper yaringe bono na think example kine kiamo sinyari babona to korora ono in case gendegete gweta gyachire senate avenya samo konye mbabe mbamu impeach abana to kwirania back to the drawing board okay and that time ko temako korabna ne dialogue na ba MCA na bari bara grieved baro tina gastra kora kabia okay ya ikire senate ya anchira ndiko se plenary o se to teba committee iba anchira ndire na yes threshold nero ngige ko bwatia
committee area ya nchiranire wono committee ne rike report omugavana have impeached we kabone ndese kura nainde ekura ye senate committee ya nchiranire totebe committee ya nchiranire isra stikando yabantu komina bane twateba ya nchiranire nga mamochonara nainde nali gross bali ki report banyire senate wono baraba go table report iri okay ase bunge ya senate yes bunge senate iri ngo debate iri report iri banchirana na committee area kose banchirana bamago vote we kabona kero mu bunge we kire county ata yona wanchirana na report iri meteri bona abantu besa na stesco neba ya vere table disciplinary bona kero mu senate metako tagerera kivyake bona report ye kulikwa okay ebago vote gabo akara banyi kwa ndeta disciplinary bonsi kiro mutakaru views ya yako ngana mna aigwete bali bare como soera nese mo yogo rwanda renere into ya kwa ndeta aru views chae bona mate senator go tekera bona ne mo judge okay bali oli ba ko soera county assembly na defense akara ba ko de ko kwana aba senator bona mamago kiro monto mo senator mako na vera convinced bona we ke vote nero ye senate inera bona very controversial ke gere no nere ko influence tume na chiko cha chama era wagateba bona abu no bona nere final nere almost final ye mo governor igonaro aba senator namba nere takiri de brobo threshold nere na very 2/3 of all the members of the senate okay we cover votes for or against the reports. Wago vote for the reports, umugavana go ochire. Wago vote against, umugavana na wago sabai. Na wago sabai. Dio kaigo oruo. Ekero ya very pronounced ne bunge senate go se ya. Muna obere impeached. What happened? Kurugaba ito. One omo speaker. We senate. Akorikera to the IBC. Or declare that position una very vacant. Okay. Automatically one sheria ko teba omo deputy governor. No. Akoba sworn in within 14 days. Okay. As a now. Mugavana mwenye. Mugavana mwenye. Na era wana na wate option. Yoko choro mo deputy governor. Okay. Mo deputy governor nera amuru siasa ko mo rusia kalangana na batagete bamanyetese amorete nera besonin asabis okay inere process yonsi yoko mugavana lakini omanye omugavana once a decision is senate teriko final omugavana na wate right bono kwenda appeal to the high court high court no ekina yacha ko tegere rukuru high court all the way paka supreme court what yango boli ekera ko enda high court ninga ko soera angirie getanga nikyo correct go sene decision ya senate no monta ko soera ne senate okay ina bali gere tibie go se determination ya ringingia evidence area to meet the threshold depending on the ground and that's it na wala tena wata fair hearing and all those grounds chiri voucher ko raise na ndio bone kento cha konya kento ketani yako ndio yako move iko takora tena na ki mo deputy governor tava sworn in ara tange seme eki mete kinamna kirigia wa mbora ngegete stage isn't it that na impeached aseko was sworn in no deputy governor na kirikia moyale ekiamoyale yes na another go chaba obere sworn in obere abisi matuko make na ndege ikira likia very reversed you see the court court nero sheria nyene court na vego taba umugavana ruvis so ekera wachire court na boli obere sworn in court na vego taba oru obisi ise koira ni maega findings ya senate atebe na indeed otebe na tairinga kijisaine was evidence ye munyirigire tibuya was tra ko inoro ko na land void atebe bono we reverse back nero mugavana no nyoko nyore deputy ya very sworn in yago tachaisiko that's what happened in moyale yes vantu valimba umugavana oli narachetekero kirigyo mugavana for some time but eventually justice kiage wabona ore court of appeal na tevetem na
omugavana ori gari ligobisi aruo ori okonyora obete impeached na senate akairana akairana obisi lakini gotebe sheria ya court sheria igewete kire kintu okay bia mono kimatiga turarigiriria ibere gaigo manchu murigiriria Lydia Kafupi Karembo anasema watching live kurwa Marani County, count me in bia mono Zakayo KE igagoteba narigiritie akobori what will happen if election and in large number of MCAs governor go out court and throw that we think understand think ya minute kukwana Nicholas Ogega kurwa Nyansongo stage na watch live mbia mano moralia enoko makori buogi no onde ime ndigere kigima kurwa Masaba town mbia mano kigima asabali bari kiregocha emeroba ya bono wakili Doriga irie process yonzi piko paka wikase ya ikire gaboniga aba imsi aba kuikira emirimo yabo twatebe ekwerare senate kiraba ikiroba bakore wana baringi witness barure evidence yabona yabo bakore gasi yabo yaere ikine kyabere determine njere ya determine gwa kera ni regaiga na nenda baba bakore group in 3 months bakolect kama ni enough evidence kose on event binde biachire bingao grounds chinde na ba commenta bia mono abu ose aba MCA nuko ketina liji ko libaete liwe igite sinini gabagweta na gaba murike barikire mu gafana engana yuko murusia bisi liji ko njera niliwente ko twisted egerete baraisi uchesa aba MCA ko rusho mu gafana ekiara bono rapugo tulinebesa wale tote to ira sigete twande ko kuogelea otulinebesa tote benda te to kurikira mamoja yaiga bueno meteno mo interim county speaker wa bunge la wananchi Nyamira County nde ndio awate that issue yokata na awansi na baratumie position iko manipulate umugavana njiri taringia one abume tobone omena koteba eyune amakosa nento abananchi to collect the leader Deons to collect the leader of integrity mete ine integrity issue nere kole to muchando integrity issue kekara omo county member yo gate te kuno kickback omo akonyoro support osene budget proposed in executive omo tamana karanga kickback ndukiane keke nsenga ndo jumwena ono gabu ne the back stops are now on to achieve voters to ensure they talk chora na what high standard integrity akirago so abisi when you are interested yakobeka motu na chi interest chia abananchi bali bamu elected te interest chia yakobeka motu lakini noroche na aba governor bali bago tebe no mugavana uchire na independent oroche kana nilijikiriro rona aba MCA bakora muna bategete guchaka na saba hivyo ikirantu kwangu mugwekano uwo mugavana bwe omukoro oyo bono romu waziri kwa mangana jinsi chisiko mheshimiwa mtu asenge ncho yichinamba arwete kama kire minority SSMelia kwarali aba governor abara ruo independent ikiramba ranchiri nilijiko na boko boli kurwa torochi namba bwato muchando manene sana asenge njumba bwati support base ere ase bunge county habuno wamene nande nto aroche yuna ne loophole it is a impeachment process nande nto aroche suggestions na impeachment process itaracha we can only county assembly never talk about scrutinized never tevena trena kwa scrutinized mo na rakana ngo hindaire kasi county assembly ko check and balance governor but never talk about scrutinized te kora chipesa resources nyinge ni chingaki wanyora na nebintu abantu bakora na ne chikosori bate to volunteer interest chiabo lakini bona kerore governor or independent no what a challenge what a challenge kegara bono mete na gota bi county and government nationals even government national utaka chi agenda chi ago chiete goika to are majority of
majority of members no what a challenge lakini wana core independent abantu bako elected tesing encho ya nteto ko believe sense chi manifesto yago gavana ivone bona takoba challenge ko koregas aba MCA na bataka ko impeach aba nanchi abanyana na bagukana ata muntu yombiari bona ero lia bana engineer ibono asingane yonsi ikera imwe kwagete kuruka be ko MCA garia akaenda gucharia baikira ali mahali ba kwanire baikwana ndire na ngorustro mugabana ayi mno mwana inchi nchura kore ko konyo mugabana onyie mangana itarike maene usaye role yao ya retiri kwa chorto mu MCA. Unfortunately sheria wana impeachment the role mono yo mwananchi wa kawaida na kiki constitution yako teba supremacy of the people na wako ni exercise directly was it through elected people origere constitution atko one constitution yako teba go yako teba na supremacy ya bantu na wako ba exercise directly was it through our elected leaders no role yako mwananchi ne elia omo MCO go and mete sense integrity issues cheto na boko elected mu MCA gari oikobekenda mutu oye babantu bari bamu elected ono awe elupwele na bongo anchira nero lakini no wakero omo nanchi wa kawaida karate to impeach mo gavana na bako nyara lakini weketero arigyo mu MCA omo MCA nero go present emotion eyo mwana incherenge bane to kora tote bona geji gunde kurusho mugaba none Mr. Kyogora something ngibane to kora no mwana inchi nakeki na tebere boneka kwetera hase MCA on the Wednesday or pala or the county assembly. Okay, good. Na kia sense mo collect the signature, is there something like that? Again to kora bono akara kwa nyorumo MCA como presidente ile motion area mwangaza na wako teba gavana mwangaza na nomo ovota wala the petition area akatumia MCA yomo MCA no wana nero wana to influence aba akara anjire idea you ama ko influence CMC chia chiri atadu kwanza bagwanjira ne motion eyo emakwenda mutu. Okay. Can we say na MCS ba very threat because say elupul nero ro ya bro ko threat asa mangana development ikiagera na vera ikasegete nyamuranga kende ba nchi ngo semge make sure na bali na rikire gentekega no kagete na aba bunge turatebe yani aba gavana kokora bale kasi aba 100% ose ba okara no buoba after the meet mete na una kobe umo gavana onyara kore kasi yao you must be politically inclined, politically influential. Onyara kore kasi yao metere wika onyara ku influence a large chunk of your followers including none county assembly bamago kwa ribagari ro kore kasi yao ekagara chi agenda chi on speak wika chietere asa abantu nese assembly what our MCA I think they are taking advantage. Yeah, yoko twara chinguru ichi ndio kwa twara chinguru icho especially if kokora mno mo governor utari monto influential. Yes. Ona go teto ko governor go tumie rule remo divide and rule if you want to be successful. Kokora na bantu aba MCA bachakiro ko sukuma ega divide and rule. Tema yo muntu ke torioro jo levoko tema ko ligi MCA chiri chinamba chiri buna bano twate bata 22 MCA cho kabata kete bama ko mo impeach tema ko ligi MCA tat renga enten no eba barusi sena mbeli yake over divide barusi over nyara kwa mitiri che na mbeli but that one is not the correct way but me to bono na ba MCA bachakira gutumia ribagari ribabwate ko bana no mugavana lazima obe no lazima na obe mo ngaini yake ono muchando no rabu ekero kawiro mwangaza perhaps mheshimiwa kawiro mwangaza aliko ingane ya yokurushwe yale okwanerwa ndo mama jitiko tebana ande yake abasubati baraba gavana muchando bonoro nenyo ingana ya mheshimiwa county ya Kirinyaga Anwa Inguru nerta
Na ngataire to bakas kwende Senate. Na igete. Ndotebe no muchando noro asaba subati aba governor. Asingenjo ande akembali that farm gochia se aba MCA ne bitubinga munebe. Ikiara kiona tingo chaka go blame na aba governor. Yamana bano manchu muri Ndizi TV oli bwanje tumuroberi bobosera bwenga oyore kerenga kyaye bokorosa chinga chito handonsi sobere tenigo to kwaria nibuna botambe kwa basomoroberio ikere kerenga kyaye no korosa chinga chito twaras chabunekire anene asomo singi bwege Kristo karatoko wana ba bishop ugaiga hato tebina na haratu takirokora inde torose chinga chito buna botambe nyoro moroberio ko yini kugojera kira litukuri ichuma gochagira chinsebere mbaga chisezo korende asinge nchabanta bange baga nibuno muroberi osuke gochia se weekend bono nigo muroberi yorabe ko kugochia kila litiko lya chuma mozi gojagera chinsebere ya marwaba baka chinsa isatu gotoma cyo gotubwatia kila litiko lya chuma mozi gojagera chinsebere mbaka chinsa isto umuroberi yo nali uranyora banta banganene ekera bande bareka ase weekend gotoma cyo gotubwatia wenoro muroberi bubosera wenga. Biamono nainde biamono kigimo mwachu murigeria biamono kigima yotwara tikora rigeria ngana ya mabugo se ibere twarongeirie mangana ayo biya kigima ga buna ikwarorire muna twarigereirie na korongeia mangana buna takeire biya kigima kuru asenseme yo kigima biamono Ndizi TV oyo namakwani abwate biamono kigima ngaite ngo soma ndibere isatoiga elinde to chukokora kera cyatigire kidaga cinge kigima elinde chike chinsa isano chubutuko bwarero bono twahora kwanire ndote bagabuna ande ake ese no twara chukokora gato konyo tranya rumuchando bwemitambo twakwana regoro ya basubati abagabana no muchando bago twara kera already babere baiki ugabo na inde esentunde twanyora basubati abagabana asi utayo goteba namba ikonyara utatiga influence bagotwara saba baratware ase aba MCA bon obrayo mbochiko bana no murayo muyago se igobogo chukoikeranga influence iri ubwata saba MCA andonye tunyubwatie saine igobono kwa bikiru isiko na kinare ko kweresa mna abagabana abakungu challenge bako face nchese ese kurwese obirengeraliane ne challenge chiri abakungu bako face Africa ngima bari under leadership ora nona high excellency governor ya Tanzania nko face yare a lot of discriminatory statements esengenjo aromokungu okay aba Africa generally ntwanya ku accept na abaswati mbatole mbotra ngot aba sacha ngotora tore inferiority complex bako chabaruka iko even though akera kwa very elected ni governor ono ko romokungu ngo advice mokungu yo kera kwa elected governor no kwata chinguru yes tema go step authority yako okay tema go step authority yako kawa independent and oteme ko raha abantu na kwa promise tune manifesto yako amagana yako obochaiwa basacha ekinege ndo kwanyore na yakere kwa ko campaign okay nge maziko ko bamna ko wave kire ko chisko okay
Biamano bono vikarturugire tuko gukora chize chitu chairire ingana yaho yo mwerio asamangana ya yoko rusania ABC gwikira sebono gatwa ikire na county ende gutumutuka igwate 20 muneye yoko chikorusio mugabana se ABC kyura batebye na ikiagara bono iyo chinkaki county ya Nyamira bono igekoira kurigiriria mangana haya yokurusho mugabana ngo tugutabale chingaki babonete guisransa na kurira development ebintu bikorwa ngara kyubwate kerto gutaite gukora egente katangani nzete ko te county assembly chons pikenya ekeramote to impeach mugabana make sure mubwate chi grounds chiri strong make sure mubwate chi grounds chiko convince senate na no men umugabana na korete ama mocharia ari kire under one article 181 ya constitution yetu mo maziko tema kwenda ko impeach governor signature which hands okay signature ni na moko mutete na mwangete na tabata governor correct na na rochi bara ko korre mu governor meru ose ekeramote interest chaino chikegwe okunogo chaya abantu bari babakirete chikura ekegara abantu bari babakirete chikura batete mose municipal government ime mukonya abantu mubakonya issue yuwata na nkito wa advice bon ase party government county government ekera kwa soere no governor tika otema ko korabna gote to sat abantu bari bakarete chikurabuka abante bituko chatwata una chest stamping yes tika una ko korabna nawa onero ngakrete chikura nere oranyore magendro ekera kwa swere mno mugavana tema as much as possible whatever kromondo county yago no muntu ugo naende abonete como korere gas igendo gya kabere tema wa chief e manifesto une county ya Nyamira ali sinkoro esimboire yes former governor Nyakarama na rose the street light konate waka nyabite street light chiarenga walk waka na chite na route Nairobi nkangate wakai na ramatunda county government eindo biajira akini waka wochiminto Nyamira gali Nyamira primary mega wochitente street the chiarengo na nachagote nachako ramatunda devolution yes bonega mu governor yo gaki asokote omene buna bonega ngwenda nde Nyamira nkabonega nimete egesundekere kurukonate baka abantu bataba egeka Nyamira akajigoje mani jiraire banya agavno eche county headquarter governor akere kwa very elected na igwete manifesto ya his excellency Amos Nyaribo iga promise ti abantu nachi urban centers chons pi iga cha kweni sure singa chate the 24-hour economy una na cha veke street light okay wonega 1 year plus in government instead ndo chega kare ko chirimia iga tete ko change Nyamira mete mbrango tuere sana iga tete ko change ebe 7 hours economy akara wonega ntomine kare governor waso ire ensure e manifesteri ya ngonya korore naende chora abantu on merit teri okuri wade abantu bali bagwakirete chikura wapanish bali batakwakirete chikura tonyara ko kore ko balance in between county assembly na executive chigavana county government chira besides ya ekoba omo wakili so mwegererie ande aketro chinga abantu kwanigere nga influence nerali I know momenyo Nyamira ubwato opinion yao troji na influence nero ekotebekana ya abantu bali abakoro barwa neteji baboli chikura no mugabana akababwa kotebekana influence mne inero hororo umugabina ali in the right track egasi agendret umete bono abantu no bali bari kurwa ni chikura ona bago influence impeachment tiga abas county assembly babe soba ti grounds e ba raise ne chowo mene ona ne chowo mene ona no mene mo county governor na tene ta banta ka tene abantu makete chikura aka wave
chigari bachibote amarioko chitabwati chiro chine abantu n'abantu bari bakumurwani tigaba murwani kabisa aba county abantu ngorerana n'aba county assembly members when shuwe ground ze bakoris njikwata amaguru bakora chinga kichi abantu banyamira tukore myaka 5 zona kirari tukuna ne senate nyaribaro libagabona tukosain chicheki abantu bita banka bakon okay miyamuro kigima ngaite chinza chitu cha rire boniga igaita abno tukora kore unless ko bwate kende tukwana iga tukore erinde tusoke guchiabu twara gosoire ngana twale gukonera igoro ya amangana yukurushu mugaba na service mirobi ngaikie gwikira ngainde ngiye kwenda guchia bakomo ari twara kwanire ngana iyo yes timbwate mange erinda tamechi salamu kagari ndito kwani mama na tata Mr. Yes and Mrs. Ondima nanga wakota itkwanda kaneti tukwani tiwakura Mr. and Mrs. Ondima na siblings chiane vale imana dai imbanchete sana ne chi staff chiane chia Ondima mama and co-advocates na wakwani sana Debra na Purity na wakwani sana thank you for the support bagendre to kwa nemre megendre bia na chimemba chiane chia bunge la wananchi ya Nyamira tuko pamoja tuendelee ku push issues cha abantu baitu ba Nyamira yes ebona bia mano tukoreka iko mwanchu murigereria ndoje cha sire ko ikashinsa isano cyo tukopwa rero atukoreka iga elio na inde tumirane wiki go cha inyore twalengina Wakili Brian Ondima oitwa gosairia mange kubata kana mirobirio gosaria banda okorwa ekeromo governor akurushi kwa Asia BC kile twakwanire imaragoba ya bono bia mano kigima bali batuligerina bali batulikera goikana inde weekend chinga chinga bunechiga bia mano kigima gotwalengina Joshua Uta Orioriko ensemo imanyererio Petro Mokeira nere no twalenge gura ensemo ya kabire elinde bono tokoletro murubirio ya century ngia bia mano kigima goikana inde weekend nche nigo kwa John Kibati